үтүү күнүнен күндү маялак доктора ылжыттыра. Табара билер бит курдук 6 15 күнүттен бүтүн Россия үрдүнен жөндө перепистахын үлете сагаламыта. Ол үлечетинен колобура билигин маяга күн бүгүнгө 3 переписной участок үлели турар. Бастакы участок управления культуры диетигер бар. 2 участок Дмитрий Федорович Ходулов атынан культурный кинге бар. 3 участок Манчара атынан огочат чепдигидер кинигер баллар. Ол участоктарга алталы переписчиктер үлелилер. Переписчик боллагана сыла соруга ден жедери адрестары керие сылжан бу манна канал планшетка жоннору киллери болар. Onu tahanan kontrolörдөр ден балар хазбидди участокка олатта барыстойдук эттаккына быйбар участогун курдук. Холобар хасырды тоостон кеhe алтаарлы үлелир. Онна келеңит быйбар курдук хоры перепис барыккытын сөп. Майлык доктора адрестарынан каннык участоктарга барабыт ден вопроска сразу хорuydan кебихим билигин мая сонун страницатыгар киренгит беягат улусагат каннык участокка сыгырлы сылжарын көрөккүтүн сөп. Эбетер ону тахынан бияка үхүс нема бар. Үхүс нема бут госуслуга порталыныңы барыккытын сөп. Олата тейчиттен ден бихи токтубут агабыт. Яка чоны переписчик келбет, она стационарный участоктарга келбеккит, госуслуга келбит QR кодкутунан перепис барагат сеп, ол ыйылдыбыт сергетигер. Тон бара билетбит курдук бу перепис тоққан адыны ден ыйтыктар бар боллақтарына бихиги солбут испейт, улақан социальный программалар бұл детсад тутута болдун, осколы тутута болдун. Опсай бу көрдөрүнөн биги келер 10 жылга бюджет бүтүн көмүскүр болобут ол катчынан олехин бу казбидди майлоктогор бара өйдөк тустакыт бу перепихи биги төһөнөн элбек кихинен ахабыт оночонон бихига ол түмүгө дастан келер катчыга түһү күс болар. Уната күндө маялык докторугар атыяга багаралар переписчиктер боллагана анал таңастаактар, жилеттаактар, удостоверениялаактар, онна паспорттаактар, билиңи ситуацияны төйдөн турамыт. Оголор бары дистанционна диелергер олорун үйрөнө жаллар, онна оголор гуту негин каян даганы сереттин ден ыңырабыт. Онна ыттары диелек кахайттар, ыттаргытын бука бахалыста баяңгыт, тон бияка сүрдәк көмө болуқут этеден этебин. Онна бу переписке бары келеңгит, көктөк кыттыны лаңгыт, маябыт сайдарын тугугар, семей клакытын килдерин дейін ыңырабыт.